Mana rivia to the being lenei taeao. Yes, Father God. Hallelujah. Talo le Atua. Hallelujah. Oh, ini mai au fonga lenei taeao. Faapea na mori mau atu. Le viinga lena ia te oe. Hallelujah, Father God. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Lord. Pa lenei na o Yehova. Ia sili ese o tama. O wai te tau lava ia te o le vi inga. Hallelujah le tua. O ai mātou wai manatu mai ai le li. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Whawhetai tele anganga pa ia. I loa fio mai lenei taeao. Au matou tāpena ma whaasauni atu e watu le vi inga ia te oe. A wai te tau lava ia te oe le tua whaamaoni. Le tua sili ese. Le vi inga le whawhetai ma le whaanetanga. Wa matou moli mawina lo whaamaoni le li e. Lenei foi taeao tama. Wa matou poto mai lalo ifo lenei malu. Se o matou au na atu ia te oe. Le tua soifua. Le tua le lalo langi atoa. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tama fio mai oe nganga pa ia lenei taeao. Se e whaawina i matou uma lava tama. Au matou whaane e atu ia te oe. E ala yo vi inga. Wa paulea le me te fina ngalo yei. Tamai le tangata na e whaia i lo whaatusa. O le vi inga lea mātou te avatu ia te oe. Faamanuia la mātou taulanga le nei taeao tamā. Whaatasi mai o Yehova se e whaiwina le nei Sauniga. Na ala langa le inga faapea atu. Amen. Ave tau patele. Vi ai le tua. Hallelujah. O le taeao le nei o le taeao le whawhetai. Hallelujah. O le taeao le vi inga o le tua. Ai tātou te le o atu e batu le vi inga ma le whanetanga i le tua. E iei fo inisi tātou mana onga le nei taeao. Tātou te whapenana ala langa tuai pe te talo tuai le tua. Ai o te au maia le tala lea i le mareko se fulu. Whapenana whaamalosia i oe whaamalosia i fo iau. O le tātou whaamalosi fo i lea. Ai le avatu le tātou vi inga ia te ia. Wo e si la fia wo i loa le tala. I le tau waso pati mai o. Hallelujah. Whamaina ua whaalongo pe whaafafonga le nei tangata tau waso. Wa fio atu Iesu le whaaola. Hallelujah. Maina ia langa lea. O le tangata waloa o na nau. I mana o ngai lona loto. E sa ia whaata di tali le taimi e fio mai eilo nali. Hallelujah. Pa mai na ua wa longo pati mai o walu wifo Yesu. Ia langa lea mali leo tele. Lea li ie le alo le tua. Ia e alofa mai ia te au. Pa mai le tala. E toa tele le moto tangata sa ia ina. Aina langona ina e Iesu Keriso. Le vala au le tangata ilo na whaatua tua. Hallelujah. Le vala au le tangata ua iai le mana onga sa ia te ia. Malona wha moe na tu ina atu le ali whaola Yesu. Wha mai le vala au a Yesu. Au mai a ia te au. Wha mai na au mai le ole. Tau waso le ilumo le whaola. Na whai atu le o ia. O le ase mea e te mana o te whaia mo oe. Wha mai le talia le tau waso le nei. Ia e alofa, ia whaapupula ia te au. Tasi ale mana onga na alu ma le tau waso i le atua. Na alu ia Iesu Keriso. Wha mai le talia Iesu Keriso wha maalosi fole na ia te tātou le nei taeao. Na whaapupula le Iesu o le tau waso. Wha mai o lou whaatuatua ua e malolo ai. Hallelujah. Tātou whai whaatasi mai le talia Iesu Keriso. Mai o lou whaatuatua ua e malolo ai. O le ase mana onga na e saumo oile nei taeao. O le afo se mana onga lo e sila fia o lo o mo o mia e se tasi. Fa mai le talia Iesu Keriso.
o lo fatuatua e tali mai ai Iesu ia te oe. Ave sau pati e vi ai le tua e whaingo fie lava awala le tua. Hallelujah. Whamaina o lau tali tonu atu lava ia te ia. O na tali mai ai leo ia te oe. Mo ini mai o fonga lenei taeao. A mai ale tatou fonitalo ia ona avato ai lea mana tatou vi inga i le li. Tatou talo sia le malo le atua po Israelu lenei taeao. Whamaya fionga le atua awhai e te faamanuia i lona nuu. E faamanuia fo i le atua ia te oe. Awhai tatou te whetuu le nuu o filifili ia i le atua. E whetuu fo i le atua le tangata le nā. Hallelujah lenei taeao o e mau o le au whaingaluenga le atua. Tatou si itia Israelu lenei taeao. Alanga atu lau leo. Hallelujah, hallelujah Lord. Tamaua mātou whalongolongo ia wa fionga pa ia lenei taeao. O lo mātou whātua ia te oe tamā. E te tali mai ai mana onga mātou te o atu ia te oe. Mātou te si iti atu ai Israelu i o luma le atua. Mātou te alolofa i lo nuu le angana e alofa ia Israelu tamā. Le atua Faamanuia i tangata Israelu malava le li ie. Ai mai se ona taitai, mātou te tatalo, moli atu taitai umo Israelu lenei taeao. La latou filifilinga, ia whaia maletonu, ia wha moe ia te oe. Ia faapea nana toe whaafoisia, le alo lofo tangata Israelu ia te oe tamā. Le tua mātou tatalo iau Faamanuianga. Ai mai se lau file mu te tonu o lo nuu le li ie. O Israelu lo faapea na iai whailonga. Sa whemali wa iai lo walo pelo Iesu Keriso le tua. Na ia whaia ai venga le li ie tamā. Lenei taeao mātou te talo iau Faamanuianga. Pui a Israelu le li ie. Pui mai le fili ai mai se tangata anu. O nu tua oi umalo tamo whaia le peti lo malo. Le tua lenei taeao i lo suafa Iesu Keriso. Mātou te tutu atu ai tamā. Si itia Israelu le li ie. Pui a te ila tau tamā. Whalea o ngā ina foi. Tau mawhainga le fili. O lo whavevesi ai lo malo le tua. Ai a whamanatu i tangata Israelu uma. O oe o le tua Israelu le tua Abrahamo. Isaako ma Yakopo. O le tua o le lalolangi uma. Hallelujah, hallelujah Lord. Whawhetai tamā. Tātou te talo si itia le lalolangi atoa. Ia ai mai se whaatasi ai me le tātou Emanuelu au. I au se tālia, New Zealand nei Samoa. So se atunu whapenana iai le whauunga le atua. Tamā mātou te talo le nei taeao. Si itia atu le lalolangi atoa le ali ie. I lato umana whaalongo I lau whetalainga. Na whaalongo ia wawhionga pa ia. Na whaalongo I lau whaolatanga tamā. Aua toi li liu ese I lato le tua. Mātou te talo toi whamanatu ia I lato tamā. La lato filifilinga na whaia mo o Yehova. Ia toi foi atu tangata uma. Whapea nana au auna ia te o le tua soifua. Ai mai se le tua mātou te talo foi Yehova. O ele ia o iai lau whao la tanga. Tape na ina e lau o fio. Ni au auna ni whai evangelia. I latou o foina o latou soifua le tua. Whapea nana tā lai atu ai lau fina ngalo le li ie. Te talo foi mo I latou o lo whapea nana nofo solo I atu nu ese. Ono le tala inga lo fina ngalo le tua. Whapea nana pui o Yehova. Ai mai se Faamanuianga whale nganga. Faamanuianga whale tino le tua. Ia whapea nana ia o Faamanuianga ia I latou. O e alanga ina lau whaola tanga I atu nu ese. Ai mai se foi te tono le nei atu nu. Te talo foi le tua. Mana tua le Emanuelu ao le tua. I au se talia New Zealand nei. Samoa maso se atu nu. Tai umo le Emanuelu le tua. Lenei foi taeao mātou te mana tua ai. Le sunga le presidente malele Isaia le nei taeao. Male ainga le tua. Ia tu mau au Faamanuianga, tu mau au Faamawhanwhananga. Le tua au whapenana taitaina.
e lau au na le Emanuelu au le tua te talo mo tai uma faafea ngainga mo latou fale tua ia iai lau faaunga mana le tua ia i latou ia tai ma le tonu tai le nganga pa io lau afio ai mai se Yehova te talo mo tangata Emanuelu uma o e wato fie au na i lalo le faamalo le Emanuelu ia faapea nana e o faamanianga ia mai se foi te fata fai taulanga o lo alanga ina i lau faola tangata ma Faamanuia o Yehova lenei taeao ai foi atu le viinga ia te oe tatou patia le anganga pa i o le tua hallelujah hallelujah Lord Faamanuia le tua i lau osi ngā taulanga lenei taeao o tatou fapenana usuina atu le viinga o saunia lau fai pese hallelujah Father God te vaia lava o Yehova le tua hallelujah hallelujah Lord tato before atu mabibi leta mai mamoe ole manumalo oia ole toi tu na ia toki ola ina tato See
mia ole fata Eta pena ole taulanga Matona oni au auna Emana o mia yolo umana Tai taina Lenei Sauniga O sisi O matolima Emanuelu le Walalanga mapepese Faamanuia le sili ese Taeao ya te ole vinga Lo suafa lenei Taeao Ya te ole Emanuelu le
Atua olo ova ai ifo tuia Faamanuia tuia
mamalu, ma le viinga tama, o le taulanga whamanu, o le taulanga whawhetai, o le viinga o lea ia te oe lo mātou tua, o oe o le tupu o tupu, o oe o le li o li, o oe o le alefa, o le omeka, o le amatanga, o le ngataanga, o le mua, o le muli lo mātou tama, o oe o le tua o Abrahamo, o Isako, o Iakopo le tua, e le liu oe o ananafi o nei, se o i le whabawau, vi oe, tama, Faamanuia oe, Faamanuia oe opa, sili ese oe tama, e pa ia oe, e mamalu oe le tua. Welcome, Holy Spirit, in this place. Whawhtaianganga pa ia I loa whio mai le mea nei. O mātou langona ina, o mātou tali tolu ina, o loo e iai to tonu ia te I mātou. A whio mai o Iova, ina ia manuia I mea e whaia le tangata. O le vi inga e fo ia te oe, alalanga le rua le tua ma faapea atu. And all the saints in the house shout, Amen and amen. Lala mai lalo. Faamanutunga o le tino ma le toto o Iesu Keriso ia lea ua o tā saoloto ai ma o tā mangalo ai. Amen. Yeah. O upu nei a Keriso ia lei tustusinga a luka rona mata upe lua se furu ma le lua e faapea o lo tino lenei ua o foi natu mo o tou ia o tou whaia lenei mea ma faamanatunga ia te apa. O foa I mai Iesu lo na tino ia te tatou, mo tatou. O lana tala le na whai le toto, o le ipu le nei. Le ipu le nei o le toto o Iesu Keriso. O le ipu le nei, o le whenga inga fau lea I lo toto. Whai mai whenga inga fau. I lo toto, ua wha malingina mo oto. This is my body which is given to you. Do this in memory of me. And this cup is God's new covenant. Say new covenant. Sealed with my blood, which is poured out for you. Oka se alofa ina tele. Hallelujah. So se teimia e whetalai e Keriso. E anoa whetalai ngā lo tātou wali. E mamafa e leso ona whetalai Keriso I se upu. Hallelujah. Whenever Jesus spoke at the time, he didn't waste a word. Because he said, what I speak is not my word. I only speak what God tells me to speak. Lonuinga, aua e te tuumamaina pe e te manatu whaatauwaa ia fionga ia le tua e te whaafafonga iai. Le mamafa ia upu ia na whai e Keriso. A whai mai Keriso o lo tino lea. Tali tonu iai o le tino le nao Keriso o fōa I mo oe. To e whai mai Iesu o lo toto lea o wha malingi ina mo oe. Amen. Oka se alofa ina. So se teimia lai te whaalongo ai pei fo I ona au mai le taitai vi inga le taeao lenei apati mai o. Whai mai a Keriso o lou whātua ua e mālolo ai. That's powerful. Yeah. It's your faith. It's your faith that will bring healing to your life. Amen. E iei fui la isi teimi e te whaalongo ia Iesu na te au mai ia mau o le whenga inga tuai. O I nā e te iloai le moni ma le whaamaoni o le whenga inga tuai. Hallelujah. E le mawhai o na alu na o le whenga inga fōu e au noa ma le whenga inga tuai. E iei teimi whaapea me Keriso, whaapei
o aso o noa. Ia wana o si whenga inga mea le tua ia kenese. A tamu ma Eva o noa o Abrahamo o inana iai. Amene. Aleluia. Te whai mai leo Keriso. Ia manatua le ava. Le ava ai. Ia le ngana. Ma ia manatua le ava alota. Na tātou loa ai lea. A fia manatua le ava alota. Au te su e whenga inga tuai. A alu le tusio kenese le mena iai ia le ava alota. Aleluia. Lala winga. Langa iai le mea na tupu ina. Na toe tepa i tua le whawhine. O na liu maa sina i lea ina. E au ngā fo le whaamanatunga le nei. Whaamanatu mai iai tātou e le fia le tua e le toe tepa i tua. E le tepa la i tua wa le tepa i tua o se mea tātou te whaia so. E le ia se si walu le toe tepa i tua. Tau te tepa uma i tua. A o le tepa i tua le whai me ike riso ia i le ava lota. Ono la ua mū le anga sala ma le mea le anga o la ua wha umatia i le tua. Na tasi al whatonunga le tua na whai a lota malan whana umala na wa aua e te tepa e tua. Pe mai aua. Ui ke le fia whaile upunga le aua. Koe whakaikai mai aua. Aua. So se taimi e whai mai le tua aua. O le winga sa awale na aua. When God says do not, that's exactly what it means. Don't do it. Don't look back. She looked back. Yeah. Ela ele pine o mai le taimi nei. O le tilo i tua o le tangata. Aua ete toe tepa i tua. O le taimi wa e o mai e le wha o le tanga. Whai mai Iesu Keriso e ala ni moli mau a luka o oe mau ua wha maa ngaloina ta ngasala. Te si melua au po ua wha maa ngaloina ua ngasala. O la tō umalele si i o la tō lima ia se i umana whai leo le wala au mo oto. O le au ngāle na, this is what this is for. It's an offering, it's a sacrifice that God gave for you and for me, for those who believe. You are forgiven, I am forgiven. Moi inyo fufonga. A whaisa iei se wha isa i le weekend. No oi leo le tūlanga foi le wa e tau whaasala oe i ate oe. E iei le tala fia mo oe le taeao lenei. E le to iei se whaasala. Ie o Iesu Keriso Iesu. O le taimina e talia ina Iesu Keriso. Ua whaamangalo ina oe. E le faapea la o le a le toi anga sala i ta ua. A iele taimi ta te sese ai mata anga sala i. Ua matala le langi lua se fulu fai tu la fitu aso le vai aso. E te ulu fale atu ma e faapea atu i le tua ua o anga sala. E te tautino i au longutu. E te teritonu i o ta loto. Ona whaamangaloina lea whamei Iesu Keriso o te whaamahoni e whaamangalo e whaamama mafufulu o tātou elelea malawa. Hafta i le tua lenei taeao whaamanatunga wa e whaamanatu mai ai e a noa ua fionga le tua wa o oena e whetalai e te leso ona tautala ua na o a fionga lava mapolo inga le tua ua tuuina i lo fufonga e te wha i loa mai. Whaftai i lo tino, whaftai i lo toto. Whaftai fo i lo wha manatu mai o le awa lota i le nei taeao. E te le fia li tangata e toi tepa i tua. A wā toi tepa i tua o le angasala. A toi tepa i tua o le olanga polonga. Tama. Ai au mātou puno wai. Ma o mātou tāma moa i le tua i le wha o le tanga. O ia te Iesu Keriso Faamanuia le Atua. Le lao ai nei o lo tino ma lo toto. Mātou te ai le tua. Ma o mātou whapeane. O mātou whaia le nei whaamanatunga. E pei. Ona e haoa o ai a te mātou. So as we are about to partake this, Father, we do this
in memory of you. And one of those memories, we are a forgiven people. In Jesus' name we say, amen and amen. Tule mai. Lea taeao atu le senga ti akono e taeao atu le tino ma le toto Iesu Keriso a e taeao ina taofi tatou te talia ina fatasi su atu.
Hallelujah. O le tino le na, o le toto le na o Iesu Keriso, ua e tau a auina, ma ia e talitonu ia fionga le tua, upu o Keriso le na fai. Ua o fua i atu lo tino, ua faamalingi ina lo toto, ina ia maangalo ia tātou angasala. So receive it with a thankful heart and in faith. Tatu taliina malanganga fifia, malanganga faaftai. Fai sautala, pe te musu, pe le leoa, pe leo tele pule oe, ai tala noa, I lowali. Have a talk, have a chat with your Lord. Thank Him. Tofu tato male moni mau. Oh Lord. Take your reason. Aftai tamai lo wanga lelei. Faafetai. Le tuai lo alofa na e awina mai lo walo pele o Iesu Keriso. Ina ia le fano se tasi teritonu ma faatutua ia te oe. O le pine le o lo alofa tama. O le tino ma le toto o Iesu Keriso o mātou taliaina. Na o le faafetai lava le tua. Faafetai wo mātou sauloto. Faafetai wo mātou mangalo. Faafetai wo mātou manumalo. Faafetai wo mātou ola. Faafetai wo e lavea ia I mātou mai le pule a le tuinga mau. Tama faafetai. Ia mausali le tua lo mātou faatutua ia te oe iaso uma e whai ai le nei Sauniga o Faamanatunga o loa lofa ia te I mātou. Ona o Iesu, ana langa lua le tua ma fapeane. Amene ma amene. Ia, sauni lau taulanga. Ai, tula I mai le au whaingaruenga. Ave se pati faafetai ai le vasengo ti akono mo le ngaruenga lenei taeao pati mai. Wangalo ia te au o kilani leo te tu e taeao lenei. I leo ye nisi o fia pati lenei taeao pea.
Tātou whaafetaia le ngā ruenga ti a kono lenei taeao. O te whaamole atu e o mai se pati mo ti a kono whaamole. Hallelujah. O oe o se tangata manuia. You are a blessed person. Si melo au pe te tonu lau tala na. Si melo au. You are a blessed person. O oe o se tangata manuia. O se tangata manuia. Matangofia le mau ia po le autu o le nei tausanga o le mafuta. Remaining steadfast in the presence of God. Do you have the presence of God in you? Yo, oe o tangata manuia. Wa o ia te oe le mesia, o ia lo ia le whaunga, o nafo o ia te oe le whaunga. O ia se whaunga ia te oe. Wa ia fo le whaunga e te foa ia i le tua. Faapea ona foa i le tua ia i tātou. O le aonga fo le fionga le tua, ia vea i tātou matangata e foa i atu. E fuatia le mea e fo i mai. I le foai e te avatu. Aleluia. Ai, o le foa i atu e toe foai na mai. O le tala na ave ia Kalatia fai mai, o le mea e te lulu, ia tūlai mai loa, tūlai mai loa. O whaafai tā o tō le nei taeao. Whaafai tā te lo tō le nei taeao. Ai aua le popole, o le tātou Sauniga e whai le whātuatua. Amene. Te leo foai se tangata o lea e te foai i le atua. O le atua e ona mea o le lalolangi lenei. Pai mai a fionga le tua o tātou no tātou o mai e le eise mea. Tātou te toe foi e le eise mea. O mea na ia te oe, o mea ia te au. O mea na o mai e le tua tā te tausia. Rono inga, te taona vei tā ua matangata tausi mea le lei a le atua. I le tausinga lao nā mea e te tauna vatua i le foai i le atua. O le atua e mua. Wha mua le atua i lau se furuai, wha mua le atua i au taulanga. Whai mai leo le atua, tō i nā i leo pupuni o le langi. Nono inga, e iei ki o le langi. Aleluia. E iei whai to toa o le langi. A e leo i le atua. Whai mea o nai lautanga. O ki o le langi, o leito tonu o lautanga. So the keys of kingdom is in your hands. If you are willing to offer to the Lord, then heaven opens. If I ask you a question, if you want heaven opens, you're all going to put your hands up. Faitalia oe pe te mana o te tala le langi, pe tatpuni pe le langi, mo o manuia si ilunga wa au. Le tua whawhitai wa ea, wa o mai le nei taeao e ala i lau foai. Mātou te ofo i nā tū le tua le se furuai o taulanga e pei o aua fionga le malaki e tōlu whai upu e iwa. Mare se furu. O te furu tāsina e wheta lai ai. O oe. Te leo ina le mea e aina le tamau a inga le tua o lau whanau. Whatau nuu a ua fionga ia le tua. Tō ina pupuni o le langi. Ma e sa saa mai au manuia i e ana i a te oe. O le viinga e fo i a te oe. Ala langa le nua le tua. Amene ma amene. Tato foa i malanganga fia. Let's dance. Let's go worship team. Lotu singa, ele toe whananoa, pe malingi lo e mata, ale mafuta e whamamau, ole na mariu, ona oau, ole aso, pia pia. Papa o melo pate fa dai ai le tua pate. Ya, o folafola lenei taeao le suafa manumalo
Iesu Keriso i lo tātou tamā apostolo, tamā o le fale, e maise lo tātou tina o lo maimoa mai lunga le tātou live, suafa manumalo le Atua, o Iesu Keriso malo le soifua le lei tamā, maise foi o e tina, o folafola atu foi ma faapea i atu, i le tina, i le faletua, i a lei, a perite, le malu e maise le faletua, malolo, manumalo, i a talosanga politiu a toa, tupu mahe e o le tātou e kālesia a oao, maise ti a kono si o lava i a tātou whanau o folafola atu le suafa manumalo Iesu Keriso, whapena fu e ono folafola atu i a tātou paanga o wō mainga o lo maimoa mai i lungo a upenga te whailangi. Welcome to our service this morning. Ya te au le ava tele ma le whaaloalo e whailo, le fofonga whetalai o le taeao i le nei o le atua i le nei taeao. Sauni o le a Faamanuia le Atua i a te oe. Prepare yourself for a blessing this morning. Tu fatasi o a e whawheloa i le tamā o le whale, ma apostolo mo le fionga folafola le Atua. Keep clapping, keep clapping. Whawheloa i. Lenei o la maimoa singa taula. That's the longing and the desires of our heart. That you come. Come, Lord Jesus. We read in the book of Revelations, chapter 3, verse 20, that you have been standing at the door of our hearts, waiting for us to welcome you and asking you to come. Come and sup with us. And now we are asking you, come, Lord Jesus Christ. Come into the hearts of every soul that within this place, and also those who are worshiping with us. Come and sup with us. Matovala awele ki viso te tala atu lea. O fai te toa o matou lotu. Matovala aulia la ua fio. A fio mai au. Fio mai tatou tali sua ma oe le taeao lenei. Wa o oe malia i o matou loto. I mea lelei umalava. Pāwhitai lo tari manao. Tatou alalanga ma faapea atu. Alala mai lo wava. And be seated in the presence of the Lord. We go straight to the word of God this morning. Tatou o sa'o ad uwha'o o le Atua. I le taeao lenei. Tui matai le tatou sini o le tau sanga nei. That we continue on with our vision for this year. Remain steadfast in the presence of the great I am. Na ia tātou lona tū mau i le mamalu mafuta o le sili ese. Tātou o i le moli mau a Ioane Evangelia, ma tau pesuma le 5. O le whai upua se i o le whai upai fitu, a nao le whai upai fitu. E me tātou te whai tawina le temi nei. We've been looking at John 15, chapter 1 to verse 7, but we'll be only reading
verse 7 to save our time. A whai wa ia ina, i le whai upu nai fitu. Ona tātou whai tau whaatasi ai le ina, o le anganga o le whai tauina o le whai upu fitu. The purpose for reading verse 7, to hear what the Lord has to say and what He's saying to you this morning. Na ia e langona ina, lona whetalai mai ia te oi le taeao lenei. O le taeao nei whai mene mo le maua awenga. Just to singa Yeremia o Yeremia to see to show awenga. Na ia whai loa ia sai uta. Wa umana malele le tua, me taupuna tolu awenga whai pulu sumalua, whai mai e fau lona alofa tu noa. I ona tangata I taeao umalava. O lona muti vale foi e le mawai lea mai tatou awa o lona wha maoni e wha mawauia. He has already declared that His grace is new every morning and His compassionate heart never ceases upon His people, and His faithfulness is everlasting. Wow. What a loving God and what an amazing Father. O le atua o fofongia le nā. Ala na wa mai maune le tau na ni e vai le o le alofa tu nona o le atua I te oe. Po a me si la fanga le atua e lo soifua ma lo langa e le vau ia ia lo na lofa tu noa, lo na alofa muti vale, ma lo na wha maone. Despite what He sees in our individual lives, He never ceases from loving us. Tato whai tau whai upe fitu. We'll be reading that in Psalm 1 translation. Verse 7. Tato whai tau ia. A whai to te tū mau ia te au. A tū mau whoi a upu ia te autou. O mea umalama to te mana na oai. To te ole atuai ia. O na whaia lea mo autou. And that's the promise for you and I this morning. O lana mau mai le nā ia te oe. Pai mai Papatoetoe, Emanuelu Christian Ministry. A whai tau te tū mau. A whai whoi e le ngata le tau tū mau ia te au o Iesu Keriso lea. Ai a tū mau whoi ia upo o au tuspa ia lea, o au a whionga lea ia te o tau. So se mea tau te ole mai ai. E whaia lea mo tau. O inai te vai ai. O oe mao le pongai e alaina tatou le maua Faamanuia le Atua. When we look at that verse, you can see that everything has been available and it's open to you. You and I are the only reason why the blessings is not flowing into our lives. E le matala mai Faamanuia lea ona ua e sau I le lotu. Ai matala mai ona ua e sau I le lotu, ma o oe o le tangata ua e ana ia Iesu Keriso o le e ana le lotu, ma e ana I lana upu. Pai maino leo le atua ma le Iesu Keriso o le lotu, o mea umalama tote mana na oai. O au o Iesu Keriso lea, o au o le silesi o le tua lea, o au o te whaia lea mo utou. So a o mai le taeao lenei o le nā lava e safa lo soifua ma lo langa po tau tūrei lo soifua ma lo langa mana tuna tuifo pe le o le mafuanga le alai ona e le talisapaia ma e sapi e Faamanuia I le Atua. Therefore right now as you're hearing, as you're sitting there, just think about that verse and understand where you're at regarding that promise. You're with me? O le atua le tukma vaenga I ana pola ina. Because the God that we're sharing and God that we're speaking about this morning is the God that His grace is new every morning. O lona wingo I, pe atu fatasi la le Ioane le suma le lima fai upe fitu, ma le awenga le na o le mata upe tolu fai upe lo suma tolu. O lona winga leo na o le taeao lenei, o le taeao e fauai o e mau I luma o le atua. O le taeao fauai fai mai e le mawai lo o lofa muti vale. O lona winga e le muta le alofa o le atua ma lona nga le leile ia te o ona o lo lape o ananafi.
ona ole se ole hafo nei ole se o wanga na nafi ole aso nei ole aso fo longa wino ole taeao e te tue fuata ina ilea o manatu mo langona pa upu ole upu faingo fie. Simply put, don't allow your unfaithfulness of yesterday or your unrighteousness and mind of yesterday to rob you from entering into the presence of the great I am. Mai awa te whatanga, awa te whatanga ina, o tato whale tonua na nafi. O whale tonua taanga, ma o ta manatua na nafi. O le asole ne ye fōwai, le alofa le atua. Ma bia fo ila lea, a whai o nei e yo wa ao ina popo maila ia, tato popo ina, ia le atua lea. Sei! Oi kofi fui. E linka ngaka wha, ka penga ka, ia popo mai. Au whai ko le sei, o le paki le mea ngā. Popo mai. Awa sei! Aleluia. Ale, o tatu mata opu pa vai lea. Mata opu te tai o le taeao lenei. Tatu wolo ina mareko o lono mata opu 5. O nai whaamatala ia i tā ua. E au ngani mai leo le atua ina ia tā mafuta atu. I lona mamalu e le au noa. A topical text, we're looking at Mark 5. The recordings of the Apostle Mark, chapter 5, we're reading from verse 25 to verse 34. O le mole maulea mareko. E winga i le atua mafuta lea e ala i lona alo o Iesu Keriso. Tau te whaitawina ma ta upu le nai 5. Ma ta upu 5. A o lona whai upu e 2.5. Se i o tau sumat wha. Na tatou whaitawina ma ta upu ato, we're going to read those whole verses from verse 25 to verse 34 so that we can understand the abiding presence of God through what happened in those verses 25-34. Ina ia e malama ai lea, i le mafuta mai o le atua mafuta lea, i mea nana tusia e mareko, i le mataupe 5 o le whai upu e 2.5, se i o le whai upu e tō sumarwha, tate i whatasi na understanding why we're using that scriptures and those verses. Ina ia whamatala mai e atu oe, matatala tuai leo lo wanganga ma lo mawhau i le ofo fongia leo le atua lea. Are you with me? Turi matai ia le tala i le whawhine lea. Lea sa iairo na whawhitauli. Are you with me? Are you with me? Tiro mai. I want everyone to look up. Tiro mai. E ui am te au leanga e tiro mai pea. Hallelujah. Aua e te whaitawina le mata upu le taeao le langa o levana e whaitawina. A ia e whaitawina ina i se vainga fōu, ma se naunau fōu ia ina, se ia tato wawa ia i le ngā ioi mai o le atua i le o langa o le whawhine lea. Wa o tato lo le tala lea, we've read this story for so many years. And sometimes when we allow that knowledge of those scriptures, then we lose the power of the moment when God is revealing something new into our lives. Are you with me? Are you with me? Pa'on umatato e ai lua faamanu tato faitau loa. Turi matai le whawhine. Watch what happened to that woman. Watch her story. Wa'ai ilana tala. Wa'ai le imena tutupu ai nā. Tato whaitau, whaipalo sumalima ia. O le tasi whawhine, ua ia te ia le puna toto, e tausanga, e se fulu ma le lua.
muli mai ia chao. Tato wo fatasi. Awe te mua ia chao. Awe te muli tato wo fatasi. Se fululua tau sanga o mai le fafine lea. Tato e fatasi na. Fai whako inga. Ia kako whai tau tusia. Aua whako pekopea. Tau te misia ai lea. O le afo ne o le sosia o le taeao lenei. Ia balesi mea au ngā fo i mo i lantou. Ai mai sa lantou lai e osi taulanga mai lungo le live. Awa lai osi taulanga mai ai leina la tau tusipa ia. O le whalango lango mai ia tātou. Right? Pai upe lua suma leono. E tele fo i mea na ia tinga ai e fo mai e tua tele. Wa umatu ai fo i ana o loa. Ai lei au ngā lava i a teia. Ai peitai, wā tiri ai, lona mai, malolo. O inai a mai ante oe lea o onga, e winga le tūlanga o fo mai, ma vai la au matongi fitinga, fa fo mai. E te moli mawina i le tala le fafine lea, ma mele wa tupoi i a teia. Fai mai e lei au ngā lava i a teia, wa uma fo i ana o loa, ai fai mai peitai, wā tiri ai lona mai. So mawhau le lei ai i. E mantua te tūri matai, te mawhau i ai te tūri matai, le urutala, o le atua mafuta. So immediately you can tell from those two verses that it is very important for us to know that there is somebody out there, and his name is the great I am, who is greater than all the medical professions that are in this world. That he is the answer to our hopelessness in this life. O ia le nā o le tali i le taimi wa silinga tali sewai a wala umalava ma a wala mawhai o na e malolo ai. E leleanga fo mai. Ai le taimi umai le poto fo mai. E le taimi umai no na tui loa. A o fesiri la o whea la le si tūlanga tātou te whapena o na tali atu iai. Whea tau te sa ili ina a leo au mai whai upa i e lua. Ia i le tūlanga lea e ta tauana i eise si tali. Mantua lea leo ta ua mai i ia le tai o sa whawhita auri. Are you with me? Are you with me? O le winga na lea o aonga mo tātou awa le whakope kopea. A wai te le maua le tali ia ina e ui woloa na e whai tau na ua i loa wai fia hoa o le whai unga. Ai ua te kope. A wai ei tanga to o tōu i e te mana o mia le Faamanuia le upule mo oi le aso lenei. There are some people here that are in the same situation. And this is the message for you this morning. And also if you stay with us online. Ai upa lo sumar fitu, fai tau. Wa whaalongo o ia Iesu o na aluane lea i o na tua i to tonu lava o le moto tangata wa pa iane i lona ofu. Le wai vai nga ioi al fafine lea. Tau te whatasina. Na ala na fai la na nga ioina le fai upe lua sumar fitu. O na o le wha le tonu lai le fai upe lua se fulu male ono. Are you with me? I'm teaching you how to study the Bible and how to know the Bible. Aua wha kope la winga. Me fo la ngai wha pena o na pei leo sa pasui ia le awa oina malu tatou mamalama i la fionga le tua. Are you with me? Kau ke oa ngā o le mea ngā kai a kako wot fale ia koe wha uma fo isisi kai mi o ilu. A leo wai vai mena whai la whiwhine lea. Me mua lai mena tu por whai lo sumar fitu. Whalongo. Vai lai o winga le tā ua leo le savale vali mali e. Wa whaalongo ia Iesu Keriso. O lono winga e le i la unga Keriso. Ai na whaalongo i le tala ave e winga i le tangata o Iesu Keriso. So i vole te vai ai. O me tau i ole whalongo. Ma fu ang whala na o le wha angesi ngese ia ina ia i loa o na e whalongo i mauia. I want you to hear what the Bible is saying, not hear what I have to say. Because there are times that we will try to interpret the word of God, but not necessarily what the Spirit has for you
or what the Spirit needs for us this morning. Are you with me? You will get the answer from the Bible itself right now. Are you with me? Are you with me? Whether you for lenei, se fululua tausanga, or se fululua tausanga le tapuai le mea lea. Alono winga ele se kamai for finge. Winga for finge wa matua. Ai sa fea ngai mafafitauli se fululua tausanga. So it does not necessarily mean that your problem today is sickness of the body. Your problems that you're going through might be a mental situation, a psychological problem. It could be a financial problem. Are you with me? So o tatou whawhita le e ele se tūlanga o waikele longa le se so kako e se si o maua pungoko. Pia se e iwa. A whai whai maua o si a mailo lima. Alleluia. O le awala le te malamalama ia fionga le atua. A wai a maile tala ina ai o lai au mai ma lea o ngai maua foi. E ma whai foi lea o na fo i o lo whawhitauri, ma lo whawhitauri o lai whea ngai iau i le taimi lea. Are you with me? You may be sitting there, maybe the problem you're going through may be longer than 12 years. Your problem might be 18 years. It may be 20 years. Are you with me? Or maybe less than that. But what we need to know is that, is there an answer? Is there an immediate answer to what we're going through? There's somebody here who's suffering for sickness. And this is what I feel from the Lord. You'll be healed this morning if you hear him through this word. Amen. Hallelujah. Are you with me? Ai le losu malvalu, ai tau ia. Awa ua faapea o ia. A fai o te pai atu tau lava o na ofu o na o malolo ai lea. Whaalongo mana tunatu. Whapena foi oi le taeao nei ma sua se asa te saua i le malu lenei. So se me te whaalongo i ai mai la fionga le tua, pa te me whaitau i la fionga le tua. Whaalongo le lei. A oma nei whaalongo nei mana tunatu le iai. Ia ua onga o lo au mai po o a vei o lo au mai po whatonunga o lo au mai e ina. Awa o ina e mauai leo le tali i le tūlanga nei te mana umia. Are you with me? Pa mai awa wa faapea ifo o ia ia te ia. She was not conversing with anybody. But what she heard was enough for her to decide for herself the answer and the remedy to the situation she was facing right then and now. Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Fai upe lua sumaleiva. Fai tau. Ona utu loa lea o lona puna toto. Ona I loa lea e ia lona tino wa faamalo loina I lona mai tinga. The immediate answer to her problem, 12 years long. But because of what she heard and what she decided upon what she heard, and she took action immediately, she has the answer. Winga na lo famtalanga le taeao nei e fatua tuai. Na ia e langona ina me te tasia na ia ina. A le leilo whaalonga le upu lea. Ma le leile whiwhiringa lo loto iai I lo wa iai le tali lena whai e le atua le whawhine lea e whape na fo I oe le taeao nei. E te langona ina. You will know without any doubts. A wa le mai wana langona ina wa utu. Ma ua malololo na tino. She felt there was physical evidence. Just because of how she responded to the story she heard about Jesus Christ.
Ona o le lei o nan whalongo maua whiri lono na loto e winga le tangata lea o Iesu Keriso lea na whaamatala mai a te ia. Whai malana whiwhiringa nā, ma e lei toi whaatali. E lei toi whesiri ngia foi se tasi, po se mea te tauna whai. Ai whalongolonga ina, she did not even pray. E lei ta talo i le tua. A wa lava na mea na ia whalongo i ai, ma whiri lona loto, whai malana whiwhiringa, minoi loa. E ai esi tei mea te le mana o mia le tatalo, ai te mana o mia loa, le whaatinoina, o le mea nei whetalai mai le fionga le atua. E esi te mea tanto ua whatato whatua tuaina. Sometimes we delay the immediate answer of God into our lives because we go by what I call religion principles and guidelines. E se temi tanto te poloka i nai role temi la ua mai al temi nei o le atua. A le whai pesa so kakalo. La ua watu le avano mo oe, a la ua mei e so wau se o te talo. E ili se temi te koe lako le kanonga, walu ese le mana o le whau unga le temi le lava la mo oe. Are you with me? Are you with me? A o ufa soa i le taeao lenei, every need that you have, no matter the length, no matter the time. A e whaalonga e taeao lenei, ma e whiriwhiri ma e tali tono i le upu lea, e te maua le tali i le aso lenei. Are you with me? This is how we live and believe in the word. Are you with me? Peri se me whaiwala au tono le malu lenei, a e tangata e whatalatala noa iai. Lo wingo le whatalatala noa, e le ano iai. A o le teimi na ua mana o le tua, e whai ai le whamunianga mo oi. So e te misia lo la le teimi le nā, o no winga, e whaingata ma umi foi, o te whaatari le avanoa. When the portal is open, we should actually jump into that opportunity because it's not going to open forever. Yes. Are you with me? After e whaatasi e nā, right? Lan whai upuna utatu wo iai. Los fulu, whai tōsi fulu. Pai taule tōs fulu, ia, ona sila fia lo lea Iesu, i lona lava fina ngalo, walu watu le mana na ia te ia. Ona whāliu lea o ia i le moto tangata, wa faapea atu. O aina pai mai, ia wafu. Right. See, o le tāua leo lo la ngona o le meo whetalai mai lea nganga pa ia te oe, ma e whaia lomba whaatino. Are you with me? Ta kei whaatasi la. O la e sa vali Keriso, Christ is still moving on. He's going towards the need of Jairus. Langa leo wa tātou whaitau le vaenga na misi le amatanga. Na tau noo Keriso i le vaenga lea o Galileia. Ai saule le a fwene le taitai o le sunako. O te te o sunako e tu sol fai au. Tunga saule talo sanga i a Keriso, o lo o iairo na whawhine wa se fulu lua tau sanga. O lai mai wa tali oti. Ai alofa Keriso se e watu e wha malolo. Lea lai o, la lai tala noa lo no winga la, e whaingofia nei loa. Iesu, o ita malola iona utafa. E tu sa mamau ia tu spa ia wa lava ngoe lua ia o fa makala kua. Ya iro. Me le te loye, to tele tanga te i o le nei ai le o nei ai le a faina. Lo ngai le o so wa so le nei. Hallelujah. Are you with me? Pasu ko sanga o foi fe au. Wo mamalamba te fo le tulanga le potpotonga. Are you with me? Ai tu fo i le live o le yaso le na mo wai lo va ngai le tele ko ya lu e fa batala ia ina. Are you with me? Ya iro le na sawa ngani o no winga le timi le pa ai ma fo i fa mo tu singa o ke viso Yesu o te malola la talata ia te o ya iro a la fo ia ma so o Yesu ke viso o si me nai te maua e tu sa maloma manga tangata ba tu langa a o ya iro tangata ta o le i wala na o no le mana o nga ya iro ta te fa tasila a le te fa te ia i o lai tala noa mai a iro, ai whai mai le whamatalanga i Iesu ke mai, wa sila fia Iesu i lona fina ngale po lona loto. Walu atu le,
O leo fofongia leo o me whaia le tua I lona lava teimi o ana whamanianga. So I te vai e leo I loa ke viso o le I se whawhine I o lae whapena o na polonga se fulu lua tau sanga I le maitanga lea o le puna totu. It tells us that Christ was not aware that amongst the crowd there was a woman there that has been suffering for 12 long years. And she's just coming to the end of her hopes in recovery. So leo iai ya ke viso se sila fia iai na. Christ was not aware. Ia te wamai role iai, le ngai o inga alfa fine lea. All she had in her mind, o pau ala mana onga alfa fine lea, o le malolo. O nei role o le iai le tali I. And she knew in this crowd, there is somebody there who has the answer or the remedy to her need, to her hopelessness. E faapea foi le taeao lenei, mo so se te saua nei, e te saua nei le tumo tangata I, a au la iai le tali to tono le nofoanga lenei. Are you listening? Are you listening? O te le tu ua oe e te masani lau masani e te saua I le whansā lenei. I'm not going to allow you to sit there the normal way you come to church. Are you with me? O lei le tali I nei, I so se society sawai I le manumalo le Atua. Are you with me? Mai whawhine lea. Keriso, pau ale mana onga Keriso lea. Le nā. Na o, ia iro. Thank you, Lord, for this crowd. It's a good time to teach them, to hear and listen to your word. Are you with me? O ito te loa, o te le so ona tautala I se me tu tonu I a yele mafuanga. E lu iai oe. Oe le nā le whaamawhanawhana no foa. Vai le la makang ba mafa la uli ko ma mawa le la ua latu I lo loto ma lo mafau. Are you with me? Are you with me? Pau ala manatu Keriso ya iro ma lo na fafine lan matua. Sulu te sanga. La me la o tene lea. Pa mai ko a oti. Fa matalanga mateo boki. Al fa matalanga mareko o le a oti. What ka fantasina. So o pawala le me fa mavu Keriso. O lo o le faleo o ya iro. To tono le crowd e le lo Keriso le fa fine lea. Ai pau fo yan mele ma fa fine lea ia Keriso. Keriso tali lona manaonga. Se fulu loto sanga bo le isa kupe. She has come to her last resources. Are you with me? Pawala lo fa mo wa nao Iesu. So wa tonu lo na mala e le tala no se tasi ai fa me wa faapea I foi lona loto a pau lava tapuai na pai I lana le manatu a o manatu na tena na ia fai aloa e le fesili al fine pe malolo ai pele ai. She never questioned whether her efforts is going to be rewarded. She knew there was an answer there because she heard something about this man Jesus Christ. E lei fesili pe talia I nano na manaonga ai na whaalongo I le tala ia Keriso wa lava le mea na ia whaalongo iai na whaia I lan whiwhininga maminoi loa e alua whai mailan tala taua na upaina o na o malolo ai lea the conviction of her heart. Le taimi te saua I le lotu ale ai se conviction o lo fatu ale ai se whiwhininga tonu ia te oe o lo taeao lea mo lo waso lea e te toe alu noa e ui wa tatou whalongo la ua matala na nofa aliki o le tua mo oe mo au whamai e nofo I nā mauai I le paolo le rina e te toe alu noa lava. Are you with me? The Spirit does not lie. E le pe pelo le nganga o le li mo tatou ai le malolo ale nganga o le li e a mai ana na o ai misia e tatou le langona le tu ai nga whalongo e pena I el tinalea la ile mana o but
O le wa uloi I. O tātou o le kalisi Faamanuia. E le aingi problem. E le aia mani whawhikauri. Ka kua waanga I aingi whawhikauri. E te nau. I lana upule so se aso I te sauai. Are you with me? Whaftai mo le pati. Hallelujah. Iesu Keriso. O ai na pai mai I lo ofu. Ai va ai whamtalanga na Keriso. O nai te lo hai le ngai oi mai o le atua lea mafuta. Are you with me? Are you with me? A wa lan fatu lana alu Keriso power mele no mafofau. Na o le fafine o yairo. A o le wa fate ia Keriso. Wo lai tala noa mama yairo. Ai fa longo tu wan watu le man o le mea nai whaia e ta mama futa iante oe I le teimi e te pa ia tuai ia te ia I lo fatu tua. The touch of faith never returns empty. O le teimi e te pa ia I la foine I le tua mafuta lea na te whaia le vavenga mo oe. Are you with me? Tato wha longo nei le te inga o te inga le taeao lenei. Na mai e Pastor Stella ia I tātou le tala I le tamaloa le ilungo le awala Ieriko e ngoa I apati. Lona I ngoa ato o maio, o pati maio. Na vala au le tamaloa. Le aiso na wha moe, o aso umalava e sau ma whapenau na aisi. I moto tangata po tangata e whara, au lea lava aso se aso ese lea. Pa mai aso ese. Aso ese. Whapenau fo I le aso lenei. O le aso ese lenei ia te oe mau. I le mamalu lenei o le li. I le awala o le te watu e le upu ia te oe. Whaalongo ta malo e le fetu leni mai lo motu tangata. Mantua e tau aso. So nate le loe whaalango lango. I le femino iai o le afo nei o tangata ia ina ma le pisa o. O na mata o na talinga. He's blind. His ears are his eyes. So whaalongo o na whamai. O la le mele. O la le e wai kule o la whasanga. O la mea lai tupu mai ai o. Awa fo ka ngaka mko fa o maka o kalinga. So o e uela lai o awa fa no I pu e o kalinga I le mea lai tupu o. Fa mai o tanga o Iesu Keriso. Nga ka o Iesu Keriso. Kong Iesu o mai ai foi nei e pati mai o ona ofu le fa tanga ta waso. Ai fa mai awa tulo I lunga ma vala atu. Yesu le alo tavito la vala o Iesu Keriso. Ai na fa fofonga Keriso I le alanga tangata fiola. Fa penale taeao lenei. E fa fofonga le nganga o le tua I lau alanga I lo fiola nai ai. E le ima pati maio. He was not ashamed. He was not ashamed to shout out because he knows this is his only opportunity. O lona va no muli le ai longa na te toi maua sa no a wasa ia fa longa foi I le tala winga te rata le Keriso. A le o le aso le wa fio me Keriso I le mele ai e le toi te alo ina na fa mai o Keriso kongi uma la lo mo fa foi. Yesu le alo ta vita. E mai mo le mau ala fionga le tuina o na tū leo o Keriso. O le teime te wala aua I le tua I lo whatuatua e tu tū uma mea o le lang. Ma le lau lang. When you call upon your God in faith, everything will stand still. E ta ofi le tua me uma. Se faali le tua, ye le talitonu. O lai ai o I o le tua mafuta. I se fa so se fa potonga po se me tu mo tangata a o lo ia I lo na lo o Iesu Keriso le taeao lenei vai le tala ki so from I from tangata everyone was trying to shut them down e fo na temi fa penei I nei Sauniga nei e le o fa pe mai tangata ia just shut your face, don't make a fool of yourself. But te lo ai la ngona, you can feel the emotions and the attitude of the place. I loa I te mana mir Faamanuia na au e te no foa I pa me no tu I lunga te malo ma vala au. Na vala au
Afa me Keriso, wala au ia te ia, call him. O nana malolo ai. Au e te toi foi I lo fale. Ma mea nai whawhita hauri, ma mea nai polokai o ele taeao ne. Are you with me? Are you with me? O au. O au leo whaatusa o tangata lea, na whaamata le tala I whawhine lea, na maua le puna toto I tausanga e, te furulua. Pa mai ua ia whaalongo I le tala ia Keriso. So o ai sa ia whaalongo I, na whaalongo ia tia mika langa vale pou tasi whale alili. Pa pena foi la o tau, o au leo te whaamata la ia te o tau mea ia. Are you with me? Are you with me? Tatu word whai upe pou tasi. Ona fai meile ona so o yante ia, wa e sila fia le moto tangata, o lo feta omi mai na tau yante oe, ai te feta lai mai ea, o aina pai mai ia tau. Wai i. To tele tangata I, ai le aima sese o lantou te loa, e mawhai e le atua le mafuta, ona whaia wawenga, I le me tumo I le moto tangata. See, when we program our services, then we're going to miss out the unexpected of God. Aho ina whapolkala meina Sauniga Lotu te mina, onoinga, la misi le te me minoi mai e le tua I lona lava te. Wai whalongo tala au so o Keriso. Yes. I wish I masses me. I wai le moko waka o na whabe o nga pai mai ake o ngai. E pai uma kwaka awa o lai family tino ia Keriso ma e pe ya kulanga le wo pa ia asi o Iesu Keriso le la wo pa ia ia la foi pa mai ia siva ia nga pe se me fa le kongo ia asi e le fa longo le fa mai siva so I te vava ia e fa pena le minoi mai o nganga pa ia sa to la wa ka ko pise ka ko pokalame pe fa la oi la sa fa ina te sa fa ia nga wo va pe la wai wa umi ke le ko nga malolo o ta te fa ta sila na e misia le mata tu misia ai le minoi mai le tu walo fa mai fa mai mo le ko kile de kumu mai ia tangata ia ai fa po tolu lua fa mai la usolea fa mai la usolea Iesu se o te fa masisi ma ko la lava e sila fie Keriso le me na tupu ia te ia. Listen very carefully. Tu sa pe na tu tasi tangata I online pa ia tu ia Keriso e tu wa Keriso se itali il mana ongol tangata lena. Le fa mai pe tolu mana tu ma le fa how can we tell? Pa fa po tolu do le lo fa tawina. Ai malolo mai wa le lava. Wa sila solo fa o ia ina ia sila fia le na faia le mea. Si tingale ngau mai o pe telu ma au so o ma le ia mai ya euro. La ngau ya euro wa la sawe ya euro man fali. La wai lo ko ya a otirona a fin so la ma pawan ma fa ya euro lo nga fingi. A o le tu Keriso ona o se mea o fofongia e le itala noa sesi maia a le wana langona le aluatu ole on man. That's exactly what's going to happen in your life today. O ele na wa e whanolongo le upulea ma e nau iai. Mai te mine o taunga suile a wale te whalongo I la fionga le atua. Mai a ia li luina toi fo te ino tau loto so e pola le ala. Luina so e pola le ala. Au koe whalongolongo I la fionga le atua ia o ongal ma la unga la fionga le atua pe o na masani ai. Are you with me? Tatu iei whatasi la. Ma tō whanau whanau tō tele tangata lotu e misia I sitianga. Are you with me? O whesiri sia, langa o lai ei mea o lai lea o onga, ai le o te ina malangona ina. Tele o tangata pio, we're part of the church, we're part of that, so we're not going to miss out. Even if you're part of the church, but if you don't believe and receive the word of the church, you're going to miss out. Are you with me? Are you with me? Sila solo Keriso, whanongo te upa tolu. A o le whawhine, ua matau, ua ngatete, ua nei loane me ua whaia I te ia, ua sauma whapau o ia I ona luma, matau tino atu le tonu I te ia. Si, la e sua Keriso po oina pai mai. Right? A le whawhine lea, la le ua ngatete, o la ua uma whanau fia la sei ua whanongo ua malolo. A o le mea le ua inei, ua ngatete nei loa. Awa ia manatua
o tū a Israel. O tū wha e peru ia wa ongar whengenga tuai. O le tangata e mawal puna toto. O le tangata le mama. How can an unclean person be amongst the clean? O lono winga, so se mea yele tangata e mawal puna toto. O le ale kiringi uma pe le mama uma ia tangata ia. Lono winga o le mea o le whawhine lea. O le aso lea. E ongo fuku ai. Are you listening? Are you listening? Because people look upon you, you are a disease. O le whaamai. Mena kau ke mana o mia ile nganga o le tue le aso lenei. O watu e veta o ma se whaamai e pisia isi se kangati. Hallelujah. A leo whamai, o na kete ia o matau. O na iloa le mea wa whaia ia te ia. Sau loa. Vai ile mea lesi mele te loa ile le mea o mai le ia te oe. A molia o se mea ona o lo whato tua ma lo tali tonu ile tua. Au e te sola ese ma le tua. Na halu whapa o ia ao o Iesu Keriso. You see, aho ina whaamanuia o e leli. Awa lele na e sapi whaamanuianga. A ia e loa. I le teimia lewa e manuia ai. Alu ia ao Keriso. Mana tua se le tato wa o ngal vaiaso lea. E mai le fionga le tua. Ona ua e nau mai. O le mea lea o te whaola ia te oe. Ma o malu ia te oe. A wā ua e i loa lo ingoa. E manga ia pang oi anga ia ngā. E la fo nei la fionga le tua. Are you with me? Are you with me? Mena whatea tatou. Mo meo mauma launga o lesi vai aso ves. E leo se launga mo le vai aso le nā. O le suinga le nā o lau whasoa. O lau whasolo. O lau whasolo le nā. Mai le vai aso le nā o le vai aso le. A wāwhai o lau ula. O le ula fo ele le vava. E pei o le ula ka ngā whangi fopu. E le maka ngō fie mea whape ngai mea vala vala. Paule mea vala vala mana ia. Mo le la au fo ilele. Wa whape nā. Ona teu wina. Are you with me? Taka ko kaiminga wai ai. Ko e limo ka ko minguke. Whaftai le li mo nei kami. Fetala ia turi o ia ia te ia lo wafa fine. Nga sau wafa ko e se lalo. Listen very carefully. This is how we appreciate and acknowledge the blessings of God upon our lives. O le awala le tatu tali ai I le anga le leifa soa mai o le tua ia te oi mau e le tue tu ua taeao. Don't live until tomorrow what we are meant to do today. Nau whai atu la so salea o mea na lai au mai Iakopo na se sea o e sao au ia Iakopo o Iakopo ai se se le tusino o vatua. Nau whai atu o le Iakopo e 5 ai le ai. Wo tue alu le falo ma kompang. No, e ai ale mea ngai le kofo le le. Awa te mino ava te mo la fa yel tato paftai le tua. Na, le tato vi inga. O te mina o tua le mauna. O le me te ilo e tauna fai nei. A le fai nei o le anga le angsala o fa kule o le Iakopo e 5 a o ko manko inga. O le Iakopo e fa. So se se anga ngafi le o ko fa sa o ngai. Na, ai wa uloai le ko ke le manko inga. Ai le fa pengalo foi fe au kere ku wala me se nga wang bo lo wa alu lo le pa wa ke ya wa ko manko foi o yo ane o le Iakopo e 5 nga fa me ai lo me ton fai ai le fai o le ngasala le nga lo ya ke so ya Iakopo e 5 ya nga maua o se nga o yo fa me ka ka le o mika manga me pe pelo ya wa maua mai ai na alu fa to ese wa ai la le me na maua fa fonga le mai. This is how we walk through the word. Mena o le te whasa vali ai ia tanto. O te mi e ta ua ia au onga fionga le tuol o le expository preaching. E te whamatala ina verse se tas. Ai te le alu fo e oto mai. Atua ai te whasa vali fai upu te tas. Ina ima whainta tu la ngona ina le wingo le tala a mareko. Are you with me? La ua fo ina ua utu le mai. Wana la ngona ina. So that would be enough for her. That would be enough for her. Why does have to hang around there? Ao ia te vavai ai.
I le minoi mai o le atua mafuta. And this is how God, the God that is always present with us, to complete that transaction. Because it would be incomplete if she had felt the healing power and then left. But she was still there. It does not say in the Bible. Because there was a huge crowd. O isi me ele tu se na o me te va ili ai o mai au mai ai le o me te mafofau ia na a wa le wa I mantu le sa tau su e mai sona ava no lo no fala le la wa malo lolo bo fifina a wo le mo te se ava no e te fai o ko alu ese tu mai na so le wa poloka I a I fana te vai le minoi mai o le tua le e ai le si me le mana o le tua e fai mo le fafine le. Are you with me? Are you with me? All right? So, mena le wai, o lewe e te mawala le fai upu le e tosu marfa, le lau fai tawina mo oi. Verse 34. A ua fetala ia tuia, ia te ia. Mantua le wa salva fine fa pa u I a ao o Keriso. Fai mai lola Keriso, lo ua fa fine. Ua e ola I lo fa tuatua. I nā luia oe, male manuia, ma ia e malo lo I lo mai tinga. One thing is to receive the blessings, but the greatest and the best of all is to hear God Himself acknowledging and confirming unto you what has been done and much, much more what to expect from Him. E leng o le se te me na o le whaamalolo o le ori fifia whaftai. Ai ai isi me te mana me peila o whetalainga le Keriso mai a whawhine ua e ola I lou whaatuatua. O ia te vai ai, o le mele na tupu le whawhine lea o lona whaatuatua. Le pai o le whaatuatua, le manatu ma whiwhilinga o le whaatuatua. She had faith in what she heard about Christ. Ta te whatasina, lea na ia maua I lona leo le whamanuianga, lea na whapena o na utu ai lona mai ti ngā lea na iai. Ai, o lea wale e maua sewa noa toe aluai, a o lea wa maua lawa noa, e whetalai Keriso e te whamai lo leo Iesu, wa e ola I lou whaatuatua. Alu male manuia. A wā ana malololoa, alu loa, e le maua whamanuianga ia. Not only she has received what she was looking for, but now much more is added. Mena te vai salamo I vatasi. I Faamanuianga na e ono na mai e le atua I le mata upo e fai upo suma le fa. Se o suma le ono. Ono Faamanuianga na mai e na. Fai mai ai wala au mai ia tau o te whapena o lawe ina ia te oi o te iai fatasi ma oi teimi o puapuanga o te faa tupu. O te faa tupuina lo mamalu. Lana fai mai mamalu I suma le faa. Ai fai mai le suma le lima o te faa tupu. So ana le alu le fafine lea. E le mawhai o na tupu lona faa tuatua. Are you seeing how the word of God moves? Na te au mai ele vale mata upo tasi. Ai ta tala atiri mai ala isi mata upo. Are you with me? Are you with me? Mena esele le el tato whalongolongo masawa le vali la fionga le tua. Are you with me? So leo whai mai na o lo whatu tua wa e olai. Ai alu loa. Alu male manuia. Ma e malo loi lo mai. So lo na mai le wai nei. Mani tua. E isi awa onga Keriso. Whai mai e wha malo lo le mai ona malo lo lea. Ai mai se la mai nganga leanga. Mai aitu, mai te moni. Mai ona alu lo leo tangata leo malo lo, wa alu fale te moni leo watuli. Mai ai alu te moni leo. Wa kamilumilo, koe manga, e koe whekauiro manga isi ang kanga whamai. E ha ena, e le manguila ni mea. Mai ke maa kua, kako koe o, le mea tato, o mai kako fale. Are you with me? Whao ngā la whawhine lea, are you with me? Nāna whao ngā, ina ia, me foi ngai se seis ke me fa ngai me wa le mo kilo kanga nga o lo le fa me le o nga ngai ya na me foi ngai ka ko fa ke fa ia fa ka inga fa pe na ya me ia ai fa tai fa ya fa te inga ona o la to ia ala mai ya il te an fa pe la o fa fine le
le fine ku ia se ngu ia ile fa fine le a fa ngai fa fine o potas ya fa lo ko i se ngu ko ke mga ku ai nga ai mele le ngu le e fa ngofia nga ka wa ka sil po yo wa fa po e sa le ko nga ku ka sil po ya ai mo la ko fa fine ya fa ngai ba ko ko alo u mi fa oh yeah that's enough so o ila tam te va il tulanga le wai ni ana le no fa fine i na te le mo le fa manuia le fa Emanuelu ke viso pai upe tulfa wa e ola lo fa tu aluia manuia ma ia e malolo e lo matinga o lono winga ana malolo alu o tulanga le nei ai e to ia le ava noa e to mo waile ona toto. Are you hearing? Are you hearing? Ai ina uale ngata wa pa ilo na ao ya ke wiso malolo ina ba fa pena lolea ona no fa ilo wa ko le ma wa sava ngoe e sao e sei male moto tangata ia man tu ai fa nga ina isia o nga kristo e te mi fa me fa fe tangata ai ele sia o nga fa me lima fe ya e folafola nga o le fa fe ya ko me fa fe le ko le kiki kanga o le fa fe nga e ke le fa nga ko mi ngoile ile moko tangata le e ai mai sala pa kham fai e ke alu ngai ko le mela mai kanga o la me ko nga fai e ke alu pe nga iruma e ngai ke vai te mi vala au e le fa pe to foto mai ta vali pe a iluma fa be muri mela ya lo ile vale fe ko ia i male mele ko fa longo ia la so o tulanga le lo i ono me wa malo lo mai tinga ana alu la finele e ko e mauile ile mai le a le wa tapuai te viso wa matua fa mama ese Iesu Keriso mai uma lava o lono inga i te mantua i le fetalenga ale fionga le tua foi le Isaia lima fa pesuma tasi mai o te mata ila upu ina ia fa pena ona manuia le me e awina iai e le toe fua mai ya te ia o lono inga e le toe mauai tangata lea ile mai le sa iai na ta ke fatasi na o le matango fiele na le le yo lo fa long ile me na fa long o ye winga le tala ya te wiso ma fai malau fifilinga tonu i lo fa tua aua e te mafau ile isia o onga maisi awala maisi metotia e te mila me te langona ila o onga na leli pa penana e tau tino loa ma fai malau fifilinga e te arena a le mea o fofongia ki le yo mea o fofongia o tala lea a o mana tu natu le fafine le so this is where the abiding presence of God comes in o ia te vavai le atua mafuta lea a o mafau le fafine lea ta kei fatasina ai o lae faafofoga Iehova i ona manatunatua. Are you catching that? Are you catching that? So se teime te manatunatu e manino i le afo nei le nofali o le atua au fifilinga mau fuafuanga. Are you with me? Are you with me? E au mai whanai le tua ia tua maula ai lao ka ko wa mama o au tato o langa maleli wa ka ko le langonga le fitalai mai o leli a fai o lan fitalai mai leli mai atali aua to ia wa lava lea la lai fitalai mai le tua nei ai fa kwa ka ko langonga le lua o lua fit o le mamao nga o le mea lau e ka ko kalinga ma le tua lea. Are you with me? All right? So e salama salau ko suma leiva fai mua se yo le fai upe tolu langa wo va ko ka ko kai le atua mafuta lea. You're talking about the abiding presence of God. Every thought, every private and secret thoughts that you have and I have, they are loud and clear in the presence of the great I am. Salamu e se lau tolu wiva. Fai upu mua se i ol fai upe ono. Le atua mafuta le na.
O le Faamanuia le na e mafuta le tua ia te oe mau. Pe te whaolaina, pe te le whaolaina, pe te taritonu i le tua pele ai, o lai ei fofongo i ova i lunga ia te oe mau. Tato whaitau, I'm reading Psalms 139. The abiding presence of God. Confirmation that God is very much alive in our individual lives. Whether we like him or not. Whether we believe in him or not. He is the great I am. O le tua siri ese leise mea. E whaingata ia te tato whaitau, yo vai. Wa e su e mai ia tau. Wa e sila fia lava. O oe lava. Wa e sila fia lo nofo i lalo. Ma lo tulai i lunga. Wa e sila fia ma mao mai o mana tunatu vai na. Wa e sila fia ma mao mai o ma natu. Then think about the woman with the issue of blood. She thought to herself. Are you with me? All right. Whapupo tu na ono tatu teimi. Wa ai le lua suma le tonu. O e mina le whaipo tonu. Wa e sue, lo se vali, lo totu. Wa e masani lava. Mo wala uma wewa ia. E sila fia le tua wala. God knows our every move, our every intention, and our every glance daily. He even knows the place where you're going. Place that you said, young people, you said to your parents, oh, I'm just going for a cup of coffee, but you're not going for a cup of coffee. You're going for a cup of something else. Are you with me? Don't be scared. Because there you can see the love and the grace and the compassionate heart of God for you. Hallelujah. Hallelujah. Pai upe wha ia. A o le ai lava se upu i lo ngutu. Whauta. Iowai. Wa e sila fia umalava. 5. Wa e sio mai i o tua a toa mo uluma. Wa e whae mai foi lo a ao i lunga ia jau. Ono. O le potolea. E sili ona whaingta ia jau. Wa mawalunga. O te le mawhaia. Le atua mafuta le na. He said, I will never leave you. I will never forsake you. Even unto the ends of times. That's Hebrews 13, verse 5. You see the connectedness of Hebrews 13, verse 5 to Psalms 139. E le tu la fo ina oe le atua. Si le fina le atua, mea na tu tupu lo soifua, ma lo uolanga. That's a si le fiina o mana onga. A ye te mi o lo fatali le atua ya te oe, se I e tautala atu ya te ia. Mana tua sala mo I watasi nai fai mali sufa, fai mai suma le 5, fai mai ona ua e, nau mai, ma ua e vala, au mai suma le 5 le na. So au e te no foai, I o fa fita auli na iai. Hallelujah. Lea ua e fa nongolongo le te minei. Si le fie le tue te saune le taeao le nei. Ma fu ang whenana mai le tue le upu le na. O I nei, o lo iai le tali lo mana onga le na tatou tula. O na o le tatou teim. Let's be upstanding. Let's answer to the Spirit of the living God. He said, I will never leave you. I will never forsake you. And Jesus is going to say to you, who touched me? Waina pai mai. A mai ke wiso lo fa tua. And now what e olai. Team, what we have for that song. It's the same. No, what song did you prepare? Let's start. We'll sing that song. Which one that you were saying? No, the other one that you were saying. Hold on. You're all I need. We're going to sing that one that we sang before. The word. Wanao oe. You're all that I need. A whai o lo Faamanuia o Keriso. O luma I nei e te susu ma iai. Sau luma nei se Faamanuia le na ia te oe. E te sau a oe ma mai. Lo mana onga I le. Are you with me? Are you with me?
tatou whanongolongo ina e rei tala noa fa fine puna toto le sesi. Ai fa mena ua whaalongo ia Keriso. Tonu loi lona manata mai, a whai lava tau na upai le tupao lona o na umalo loa i lea. Le ngata na ia whaalongo, na ia whirwhiri ma whai, ma savali mai loa ia Keriso Iesu. Aleluia. Lani mea na o iai, e le i loa e Keriso. Ao le teimia na pa iai whawhine le tupao, o le ofo Keriso, na ia la ngona wa malo lolo tangata. La ngona fo Keriso le mana. So i whapena le taeao lenei. Tato usul pese lenei e le umia le tato sinonga lea tato whatu le li wana oe. Lo manatu a whai oe na. Sa wa oe i mai tala noi le li le mena che mana oe. A uma na tala noi le li na che mena che mana oe. Ia ona e tue maliu le tua i lo wawa. Just come and tell him what you need from him. Then after you discuss that with the Lord, then go back to your seat and worship him. Na lo sawa tau ya teia, so mai luma ona wa. Tau atu ya teia. Na na whalongo tinale ya Keriso. Whai mai lana tala. Tau no pai ya teia lea. Ona o malo lo lea. Sifili lua tau sanga. Ao le aso lava lea. Na le ngate na malo lo. Ai whai mai le li o leola. Aluma na manuia. A wawa e malo lo. I o mai tinga. A mai ya Keriso. O mai tinga. Mai ya te iau mana onga. Tana noa ya te ia. A uma na tau ya te iau mana onga. Kai toi a lala mai le lalo. I'm not going to pray for you. The Lord is going to do everything for you this morning. Ilo manao. Wana. Jesus Christ. Whaftai tama. Wa tofu langona I latu umalama e wa tula inu mai nei. O lo e nei e whapenau na e tali o latu mana onga. O latu mai e pa yatu yate oi. Na yale ngata e malo mo mai mana onga lo iai ai ai malau Faamanuia. Hallelujah. Fafo ya yache oi levi inga lo matutama. Jesus, you're all I need. Softly, softly, softly. Wana oi tama. Keriso. Ina ua e sile fie ina le tinale le asole. Awasa e fesili o ia na pa yatu ia te oi na faali le tinale o ia fa pena I lancho uma ia watula ia tu luma nei wa fa longlongo I lo suafa le taeao lenei wa lancho mo mai e fa I lo atu ia te oi tama I ova le tu au Iesu Keriso le li o le ola le li o le tu anganga pa ia lo macho fesoswani wa lancho langona o oe le tali le wala to mai wala to pa ya tu ya joy Keriso na e Faamanuia ai le ya ila to fa pena ma to vala wa Keriso Faamanuia ya ila to umane ye wo mai e fa lo atu ya te oi no la to pa ya tu ya te oi le taeao lenei. Set them free from all challenges of this life. Let your peace, O Lord Jesus Christ, rule over their lives. Lo manuia le Keriso ia lunga ia ila to umalava le wa to lai mai o la to mai tinga wa malo lo ia te oi maunga umana lia ina malafo ina ese mai o la to soifua le taeao lenei e leto ia faina i o la to olanga a le vi inga mato te fa fo ia te oi wana o e tato vi ia le lia e fo ia tu lu ava male ngara faftai Yesu wana o e lo umana
tama, vi le tua te manao, vi le tua Faamanuianga, vi le tua mafuta. Amen, hallelujah. Vi Iesu Keriso. Toi ave se sta langa pati vi le tua. Faamanuia le tua tawulmanga lenei sapati. Alala mai lalu manumalo lenei. Ministry leaders tato mafuta le fiafi. Ile afa le lima le fiafi nei. Vai lau Melina wa lafo tuel tato pepa tana noina le fiafi. E lua pepa tauna e maua ya ina. Ya ole afa le lima ya tato te mafuta. Batu le Emanuelu fongo le kalesia pati atu. Fa whelua i le fongo le kalesia. Ya mo fuafuanga mo tatou i le nei vai asa. Yeah, good morning, church. God is good all the time. Yeah, whaawau mai lau pati lenei taeao e whaftaia e tamare. Tato e kalesia le sunga le apostolo. Tato Faamanuia le sunga le apostolo ia maise le faletua. Ia wafo le taitainga lenei taeao le upu paia le atua. Upu faawina le atua o Faamanuia ina i tato. E le ngata le whaaleanganga ia o le whaale tino e ala le whaamalolonga o tatou maua mai le nei taeao. Ia o le mātou te talofa faapea tamā, Faamanuia pea le atua i le la le tino, mai se la le anganga ia te o lua ma le whaletua o tapuai mai. Ia wafo le whainga o whaivaro.